Tala Fou ele nei foi vaenga o Tala Fou le si fonga le lo mua i Wellington o le tala mua. Ua valo ia mai le toi oso maulunga o le awhai o tangata e le aini ngā ruenga i te tono New Zealand. Mai o le ato e fo iai le tūlanga lea sa iai i le taimi o le vevela o le wha mai COVID se fuluiva. Ua fuafua ina o le asi itia mai le whate si ma le valu pasene lea sa iai le kuata whai o le luawe lua se fulufaa. Anga ia tu i le 5% i le vaeruanga o le tausanga le nei i le awhai o tangata i le aini ngā ruenga i le tonu o le tunu a toa. E le ngata ina valo ia mai le to tele o tangata i le aini ngā ruenga i le nei tausanga. Ae o le awha befoi o na to tele isi tangata o New Zealand i aito mai maanga waa o le asa ili ngā ruenga atu i atunu ui whafo. Peita i la o le tala fia e le tau na iaise swinga o ia tūlanga wha le tonu i nai tausanga o luma nai nei. O wha mau maunga le matanga luenga o fwinu mera wha mau mawina ale maa lo mo le tausanga lea na uma i le masino mati o le tausanga i lua o lua wha ua iloha i nei e sili atu le tolu se furu afe le au wha ingo tangata o New Zealand na tu ua le tunu u ai malanga ese atu i au se talia. O le mafuanga o tūlava ona o le tele o ngā ruenga i le atunu to le lei tongi masili atu ona le lei le tūlanga o le soifuanga i Ausitania. Ua tautino ele li palemia ia Christopher Larkson ele aise palota wha apitoa po o se referendum e winga ele whengainga o Waitangi e whaia i lalo lana teitainga o le whainga malo o New Zealand. O le nei whaalinga manino o le palemia na talia nea i Vasilia la utustala mai na i tau ai a whai e toi tala noa le National ma le Partia le Act pe a uma le palota tele le tausanga fau lua afe luas furuono e mauti noa lava e le tala noi na ai lea mata upu. O le whasilingia peo le li palemia e le mata upu le nei e mafua mai ona o le pili po le tūla fono tau whaofi lea ui luma nei o le palemene e winga lea i le toi whaatulanga ina o lea nganga o le whenga inga o Waitangi. Taluai ona o folfolanga le palemia ma le Partia le National la tau te le langolango ina le pili e pei ona whaaponga iai le taitai o le Act ia David Sāmoa pe a uma ia lona whaitaunga whaalua i le tonu o le Maota. I sauninga whaamanatu o le lotu Maori i le Ratana Church sa whaadia manino ai e stasio taitai o le kingitanga i le palemia ua matua whaapopole ina lava ma le fia tangata Maori ona o mea ia waali li mai le whainga malo ai mai se ale mata upe winga i le pili le nei ua i luma o le palemene. Sa to e whaadia ai foi e Christopher Larkson e le aise mea e popole ai awa e le langolango ina i le National i le pili pe a o i le taimi e pasia ai. E whape foi le tūlanga o le parti o le New Zealand First la tau lea na toi whaalia mai foi e lona taitai i awa wasa manai o Winston Peters e le langolango ina foi e la tau parti i le pili le nei pe a mana umia o no pasia e a vea matula fono. Peitai o la songa fuana nafi lea na amata ai una whaia i a mori mau o te ngata tu sai o le pili le nei i luma o le komiti filifilia le palemene i Wellington. Ua whailo mai ele Minister Fou o le ati na el tamau a inga o New Zealand, Nicola Willis, ia ni swinga ia inga matuutuunga o le visa siasi po o le visitor visa ale malo o New Zealand, ia ua amata o na wha mamalu. O ia swinga ua whaatanga i nai company mai whafo e whaia ma whaatino atu i le tono o New Zealand ia latu ngā ruenga e awala i awa afisota inga whaatekono losi. E ta ua le ngana peretania le swinga le nei mo la to a fiai o le digital nomads mai a fiai tangata e to mai fa apitoi fa ta inga fa teknolosi po IT specialists ia malanga asiasi mai i New Zealand peitai e le fa tanga ina le maua ia tangata o se tongi mai i to tono New Zealand nei mo le faia o ia i tu ai ngā luenga. E au fiai fo i mo isi tangata e mana o mia mo ia lava i tu a ingo ngā ruenga ai e le tongi mai e company whafo. O nei swinga o amata nei o na wha mamalu mai au fiai tangata uma e malanga asia si mai e au fiai tu lisi ma tangata e malanga mai
si mai o lātou ainga I le tono New Zealand. E mawhai ona toi wha umi atu le taimi o lea visa I le iwa masina e ui ina e mana o mia o na whaia se tau tinonga se o stangata e awhiai pe a whaia sili atu I le iwa sfuluaso o iai pea I le tono le tino o ma wha tino ai ia I tu ainga o ngā ruenga. Wha ria na minsta o le nganga au tu o suinga nei o le tulafono ina ia whato sina mo iai tu lisi e tele tupe a moi se ali United States o Amerika whape ai mātunu o Asia. O lo iai le whanau naunga o le malo o le atukuki po o le Cook Islands ina whaia so lātou lava tusi folau e ese mai le tusi folau New Zealand lea o lo whaonga ina I le teiminei e whe malanga iai o lātou tangata. O stasi le nei o mata upu o le atala noina a o iai I le motu o Rarotonga I le vai aso nei ia le whaurulunga o le mtanga luenga le vai fafo ma whi whaatau inga New Zealand o le li o Bede Corey. O se whaaringa mai le ofisa o le vai fafo le tukuki na ta wai e whapea o le malangatu o Bede Corey I Rarotonga o se ulu ai asi e singa tau o loa lea mai le malo New Zealand I le tukuki I le nei tausanga fōu lua whe lua sifuruma le lima. O le tausanga le nei, ua whapeo na atoa iai, le ono se furu o tausanga, talo na pūlea e le atukuki lo lātou lava malo, I lalo o le whaamarumarunga ma le tausinga a le malo o New Zealand. O nisi o mata aupo la tala noina I le vāo New Zealand ma le atukuki, e au fiai, le whaalau teleina lea o le ngā lulue whelangolongo mai, I mata aupo e a fiai la ti nae, ma le manuia o tangata o le Cook Islands. Ua uma o na whaailoa manino e le minsta le vai whafo New Zealand, ia Winston Peters, o le mata upo e winga I le dus folau e pei o mana o I nei le Cook Islands, e le mawhai o na whaia, se ia vangana ua ato o toa o na tū maoti, ma tūto o tasi o lātou malo mai pūlenga a New Zealand. Ta ua hoi Peters, o le whaia o se tūsi folau o le tukuki lava lātou, o le nawinga o le amana o miai o na whaamuta loa le avea o lātou tangata masit seni po tangata anu o New Zealand e pei ora iai nei. E fitu la whaia ni a onga fau tū maoti po charter schools o le ata tala I nai vai aso ia o lumana I nei I tū SSA o New Zealand. O nei a onga fau e a matatu I le to'aono, a ngā I le to'aono se fulu la whai o tamaiti a onga e uru whale iai mō le tausanga whaalea o a onga le nei. O stasi o ia a onga, o le a onga whaale vāo mālo I le ngana whalani I Aukilani, le o le a whaafoina se whaala bautunga tū maoti, na whaavaina le maftanga ta ua o le Auckland's Alliance Francais. O le nei a onga e to'aono tamaiti e uru whale nei iai, Malaysia se furu wha e whaasolo solo o na uru whale atu iai le tausanga nei. Ta ua e se sui o le nei a onga fau, o le totele au tamaiti nei e le o ni tangata whalani ai o tamaiti mai a inga o lo mana nao e a oa e lātou whanau I le ngangana whalani. E le pitanu o Douglas Bay, le tūmalo Northland o le a tala ina ai ia le a onga tū maoti e whaafoe I le ngangana Maori. Whaingoina lea onga o le Terito te kura taiao, whaas furu lima la whai o tamaiti ua whamaonia o le a uru whalea iai. O isia onga tū maoti whau e a whiai a onga e lua e pūlea ma whaafoe e ni tangata Austania o le Mastery School I Kalai Estete, to onu se furu tamaiti o le a hae iai, ma lea onga e ta ua o le Busy School I Aukilani, e le vāle se furu lima ma le tolu se furu la whai o tūpulanga te lavou o le a mataina I le neitau sanga. O nei a onga e whaapitoa mo to maiti e le fia tele I mata upu whaare awa onga. E iai se mea pu e hata o loo whaatu I se awala e whaapitoa mo pasi I le lau moi Wellingtone, walata I le kuata miliona tā la lea whainga o salatupe ua mauai mo ave ta vale soli tu la fono I le tonu o se masina e tasi. O le aso iwo te se malean amata ai na whaonga ina ia mea pueata tu mau nei I le awala o le Rediford Street, whapea le Adelaide Road I Newtown, ma le Chater Street I Karori. O le alatele le Rediford Street e peona Silfia, le uiane I luma o le whale maitele I Wellingtone.
o le vale so ivo te se mama le aso sulfito le masina le nei o Januari e afe fase lau fitu lima le a wha tickets ua maua mai ai e te ngata na lātou whaonga ina le bus lane o lo o iai se a wha inga atoa e tusa ma le lua se lau lua se fultasi afe lua se lau lima se fulu tā la e matua mau ai le nei a wha inga pe a wha tusa lea i sala mo ave tamale na soli tu la fono i le bus lane i le Adelaide Road le ana maua mai ai sala tupe e tusa ma le lua se fulu ono afe lua se lau lima se fulu tā la i le taimi lava le tasi na whailo mai la se sui o le pulenga o le ai o Wellington e tā ua ma da taui ave ta wale uma o na siaki le lei i a wha ilo o lo o ilunga o le awala e iloa le lei ai taimi e wha mamanuai ma wha Sāmoa isi ta wale i a le vaenga leo le tele wha abitoa i pasi po o bus lanes ai pe o a foi i a lanes e matua sa tapu ai o na oso ai se isi ta wale se i a vanga nā i lava o pasi ai titi mai e iwa la wha i o whale o ainga i le nu o mga whai o ave i aile stika lanu sama o na ua le to e saonga le mumo tangata ino no whai talu a whaina mai le asio lea na la vea ai lea pito nuu i le tu malo Northland i le Paulest o na i taluai sa ngā lulue fo i le asunga fua le company e le tise o le North Power i le toe whaola ina o le power na motu sia ai i le tise mai le tele o ainga whailo mai fo i le company le nei le North Power o le ua iloa e tele atu mea na whaalenga ina le asio na i le tūlanga sa i ai le manatu se lau fast fluono la whai o whale na tau ma whai lea company e toe whaola i ai le tise i le pō no pō peitai o lea ua whaisi to'o ia ngā ruenga mai na le mawhai eo na whaatau nuu ia lea fuafuanga o lona winga i ai ngai le wala tuai le Old Waipu Road e le i maua be le i mwhai una whaola lo la tau ele tise na pō o nisi o mea sa whaalenga ina le asio e au fi aise tasio transformer tele mo le ele tise e mana mia ona sui a toa e le ngata i le tise ai tele isi mea sa whaalenga ina i le matangi e au fi ai whale o tangata tau o lunga o whale na whele le solo e mamma fuli ai la au ma pa u i a pou moli mauaia e le tise o lo o wha wau pēi le taimi nei o na ngā lue le pulenga e maise o tangata o le nei pitanu i le tau wha mama ina lea o le lātou ai mai o tōta maisi la pisi na mafua ona o le asio ua wha maoni o mai le pepesi o le wha mai o manu lele lea e wha ingoina o le avian botulism i le tūmalo o tango lea ua mamate ai nei le tusa o le afe o pato maisi manu whelelei e fia wha mautu i le no whanga e wha mama ai le sua mai le Waikuati Wastewater Treatment Plant i lea vaenga o Dunedin whaelo mai e le whaalapo tonga o le Otago Fish and Game e whapea o se teimi mua le nei ua i longa na malosi ai le pepesi i lea vaenga o New Zealand o le nei wha mai e whaave ina e se siama ta ua e whapea o le tele o manulele ua mamate ai le wha mai i le teimi nei e ma tele lava i pato o le itu ainga o le Paradise Shell Duck peitai o loo fia ai fo i maisi manu whelelei e pei o kusi le Canadian Goose o le Black Swan ai whapea i a mallard ma le Grey Teal ma manu whelelei o le Blackback Gull whailo mai fo i le whaatonu o le whaalapo tonga le Otago Fish and Game o Ian Hadland o le whaamaile nei o manulele le avian botulism e masani o nāre mai i le motu i matu o New Zealand ai e se ao no o atu i le motu i sause na ia ta ua o le whaau o pēo na ngā rua whaatasi i la tau ma le pulenga o le aio Dunedin a toa ai fo i maisi pulenga whaai tū malo e tu sai o fuafuanga mo le vave fo ia o le sanga pipisi atu o le nei wha mai i isi vaenga o le motu i saute ona o suinga o le tau o le nei wha mai na mamate ai la wha inga e tusa ma le luas furu lima afe o manulele i le tūmalo au Kilani wha pe ai le Waikato i naitu sanga e le i mamao tele atu nei. O le whautuanga whala wai tele mai le vaenga o le puipuinga le Biosecurity New Zealand mo le mamaru le tino ina ia whesota i atu i la tau pe a whai
e wa ia ni manulele mamai, po ni manulele fo I ua mamate, o le numela o le telefoni, o le o valu o iwa ono. E nā I tala mai whafo ato ma le Pasifika, lipo tia mai le Reuters I lone tōna le pa uai o le tau o le sua ui le asonga fua, ina ua toe taofi le United States o Amerika, ia ni sā mani tapu tau le tamau ainga, sā fua e whaia e whaasanga I le tunu o Colombia. O le tūlanga ua whaaititi ai le tūlanga le mautonu, ma le whaapapole ina sāiai, I le ono a whaina o le sapalai o le sua u mo maketi whaale vāo malo, e ui ina o loo whaapole pole pēr maketi o le laulangi, I winga whaalia o le Palestine le ua tūlai mai nei o Amerika o Donald Trump. O le tau o le sua u e le I whaamamaina I le company o le Brent Crude, ua pau I le ono se fulu sene I lona tau, lea ua tūlai mai ei nei I le fitu tā la iwa se fulu sene I le paelo, ai o le West Texas Intermediate, e limas fuma le fitu sene na pau ai le tau, lea ua o ai nei I le fitu se fulu whātā la ma le iwa sene I le paelo e tāsi. O se whaari ngalo ia mai le whale pai nafi na ta awai e whapea, o lea ua toi taofi ia sā matapu ia na fuafua mo Colombia, ina ua talia e lea tunu ia tangata ia ua toi tipoti ese mai a Amerika, ona e soli tu la whanoro la tau no nofo ai. O le tausanga na tenei, e whase fultasi pasene o le awha inga atoa o le suau ale malo o Colombia sa whaatauina atu I le United States o Amerika. Ua whamaunia mai le minstala vai whafo wa wasa manai o Winston Peters, o le whaia leo se Iloilonga o le polkalame atoa o Fesoswani ale malo New Zealand mo le atunu o Kiribati. Ina ua taofi mai e lona Palestine, o le minsta fo I leo le vai whafo o lea atunu ia se asia singa sa fufua a Peters e malanga I ai I Kiribati. O lo o tau whamautulai le teimi nei ia inga matulanga o le ao fia I le Iloilonga le nei, ma ele o mautino foi pe o le atao fia ai ma whaititia vai ngā tupe mo ni ati na ai do tonu o Kiribati I lalo Fesoswani alo ia nei ale malo o New Zealand. Pe ta ina ta ua I se lipoti mai le ofisa o le li minsta ia wawasa mana I o Winston Peters, e le aise whaaiunga mautu e whaia se ia vangana ua uma o na saunia le lipoti o le Iloilonga lea o lo whaia. Pe ta ina ta ua mai, o lo tu mau pēo na vea ia Kiribati ma vaenga o le polkalame o ngā luenga whaamai taimi le RSE a New Zealand, ma e leo a fia foi le quota o Kiribati I lalo le polkalame o le Pacific Access Category ia nofo mawai o lātou tangata I New Zealand. O le aso lua ma le aso lulu le vai aso Derwai, na whaamoe wheilo I aiwa wasa mana I Peters wa le Palestine o Kiribati o tāneti maamau I se vaenga o taungu whainga e a siatu I atunu umo le Pasifika. Pe ta isa whailo mai le ofisa le Palestine Kiribati ua le o awanoa o ia mo lea wheilo inga ma le minsta o le vai whafua New Zealand. O lea tūlanga ua le fia ai le minsta ona ua lima tausanga e le itoio o se asia singa lo ia le malo New Zealand I le atunu ule nei o Kiribati. O le vale tausanga e luafe lua fultasi ma le luafe lua sfulfa e se lau mo le 2 miliona ta la o whainga o se leni le malo New Zealand na whaalu I lana polkalame Fesoswani I le malo o Kiribati e au fiaia ati na e tau le tamau ainga so I fua maloloina a o onga whapea whainga whaiva ma polkalame Fesoswani ona o a fianga I suinga o le tau. O le vaiaso nei o le a whaatoutou nai I a minsta o le kapeneta le pale mia fau o le malo tonga. O le vaiaso tarawai lea sa whaatoutou nai le tuputonga tupou le ono ia le li pale mia fau o le tunu o aisake eke sa mua I fuafuaina e whaia whaatasi ia sa uninga le vaiaso tarawai ai na tolo po mai I le vaiaso le nei I le whaatoutou ina o minsta. O lo tele ina fia I loa e tangata o tonga o lo no hoi fafo ai whapea ai fwoi tangata o le tinu po ai o le a o mia tofi minsta o le nei whainga malo fau alo lātou o tinu. I se li poti mai nuko lofa ta ua mai e stasi o tu stalasi ni o tonga o kalafi moala
o mafua ona tuai ona whaamautuina le kapeneta ona o le te leo le haawhia o le tupu I le filifilinga o minista. I ta'alonga, I kirikiti whaalewa o malo o le jamaitai o Millie Kerr o le au le White Ferns o New Zealand le ua filifilia e avea o tamaita I ta'alo le tausanga Player of the Year I ta'alonga ta I luas fulu over po le T20 a le whaalapo tonga o kirikiti a le laulolangi le ICC ona o le mawa ai o lana ta'alo I le taimi o le ta'amitusanga o le ipu o le laulolangi I talua I nei o le nei tamaitai e luas fulu wha tausanga o le soifua whailo mai le tulanga ina ua manu malo I New Zealand I le ipo le laulolangi I le ta'amunsanga le nei o le T20 na whaia I le United Arab Emirates le ana mawai e Millie Kerr I a pe se fulmalilima mai lana wha te a ta'avili. O se taimi mua le nei ua whapeo na siampini ai I New Zealand I le laulolangi I lea vaenga o ta'alonga kirikiti o le T20 a le tūpā o tamai tai. E o le whaaiunga le nā o Tala Fou.